Dobroveče i dobrodošli u emisiju Globalno na radio televiziji BN. Ja sam Boris Malagurski, a večeras se razgovaramo na temu ulaska Crne Gore u NATO alijansu sa našim sagovornicima, predsjednik političkog pokreta Otpora beznađu iz Crne Gore, Marko Milačić, vojni analitičar Aleksandar Radić i aktivista i član izvršnog odbora Demosa iz Crne Gore Vladislav Dajković. Marko Milačić, inače prvi put u nekoj TV emisiji otkad je izašao iz zatvora, ali o tome ćemo malo kasnije. Pre toga, kratak pregled glavne teme večerašnje emisije. Ulazak Crne Gore u NATO. Da, to se stvarno dešava. Skupština Crne Gore danas je izglasala ulazak u NATO. Skupština, nego šta? Neće valjda narod na referendumu da odlučuje o svojoj sudbini. Svi su glasali za. To je prava demokratija. Svi su glasali za. Osim oni koji su bojkotovali i propustili ovaj veličanstven događaj. U istorijskoj prestonici na Cetinju istorijska sednica. Neka nam je sa srećom. Vala, treba će im sreća posle ove istorijske sednice, jer ovo nije prvi put u istoriji da je tuđa vojnička čizma kročila na Cetinje. I maggiorenti della città, con a capo il metropolita, si incontrano con il comandante delle truppe italiane. Tako je lepo vraćati se u prošlost. Sugli edifici pubblici s'alzano il tricolore e la bandiera montenegrina, che torna a sventolare dopo 22 anni d'oppressione serba. Samo što 1941. godine Crna Gora nije imala izbora, a ovog puta je crnogorska vlast ovo sama izabrala. Današnji dan upisujemo u najsvjetliju istoriju Crne Gore. Da je George Orwell živ, svakako bi premijera Crne Gore Duška Markovića naveo kao najvernijeg sledbenika takozvanog novogovora. Dodatka u knjizi 1984. koju svima preporučujem, pomoću kojeg se osigurava univerzalna ortodoksija, ideologije i politike među stanovništvom. Ali stanovništvo Crne Gore se nije sasvim pomirilo sa ovom nametnutom sudbinom. Zapaljena zastava NATO na protestu koji je organizovao Demokratski front na Cetinju. Vaš današnji glas je nevažeći zato što iza njega ne stoji Crna Gora i narod, već kriminal, lokalni i globalni. Crnogorski aktivista Marko Milačić je inače govorio na protestu odmah po izlasku iz zatvora, a i pred odlazak u zatvor je spalio NATO zastavu. Milačić, najprepoznatljiviji anti-NATO aktivista u Crnoj Gori, koji je osuđen na robiju zbog izražavanja svojih stavova, imao je oštre reči za vladu Crne Gore. U ovom svom kratkom zatvorskom iskustvu zatvor je jedino pravo mjesto za ovu vlast. Dok nisam došao tamo, znao sam teorijski, a sada uviđam i praktično. Ima tamo u zatvoru jedno lijepo mjesto za vas, gospodine Đukanoviću. Krevet je željezni, ali je čvrst, baš onakav kakav treba da bude za dugu robiju. Ali čini se da su ovi događaji ostali u senci mnogo važnijeg, većeg i presudnog događaja za sudbinu Crne Gore. Pre nego što će zakoračiti na evrovizijsku scenu, ovogodišnji crnogorski predstavnik Slavko Kalezić dobio je epitet kontroverzan. A osim scenskim nastupom, region je uzdrmao i izjavom da bi ga čak i Njegoš podržavao. Njegoš da je živ, ja mislim da bi nas dvojica bili najbolji prijatelji. Neću da napadam Kalezića. Nije on kriv. Krivi su oni koji su ga postavili tu i oni koji od budala prave zvezde i uzore mladima na Balkanu. A onda kada mladi, Bogu hvala, ne prihvataju takve uzore, kao što je Vladislav Dajković primetio, Sabrija Vulić, doživotni šef crnogorskog tima za Eurosong, sve Crnogorce kojima se nije svidao Kalezićev nastup naziva majmunima. Da li su oni majmuni ili se majmuni zapravo nalaze negde drugde? U trenucima kada pojedini u Srbiji i dalje raspravljaju o Darwinovoj teoriji evolucije, vidimo da na ovim prostorima nekima još uvijek nije jasno iz čega su nastali ljudi, ali je svima jasno u šta su se neki ljudi pretvorili. Samo je pitanje šta će oni koji su ostali ljudi da urade po tom pitanju. Posle reklame razgovaramo o ulasku Crne Gore u NATO sa našim uvaženim gostima, zato nemojte nigde da idete, vraćamo se jako brzo. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalno na radio televiziji BN. Večeras na temu Crne Gore i njenog ulaska u NATO alijansu razgovaramo sa našim uvaženim sagovornicima, predsjednik političkog pokreta Otpora beznađu iz Crne Gore, Marko Milačić. Dobro večer. Dobro večer. Vojni analitičar Aleksandar Radić. Dobro večer. Dobro večer vama gledalci. I aktivista i član izvršnog odbora Demosa iz Crne Gore, Vladislav Dajković. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Milačiću, da li Crna Gora stvarno ulazi u NATO? Crna Gora ne ulazi u NATO. Kako ne ulazi?
Pa NATO ulazi u Crnu Goru jer je ovo riječ o jednoj modernoj i modernizovanoj okupaciji, a kad kažemo Crna Gora da ulazi u NATO, kad govorimo o tom procesu, prije svega govorimo o jednoj maloj grupi ljudi, jednoj kriminalnoj kliki koja je 3 decenije na vlasti. Dakle, oni guraju zemlju na silu, mimo referenduma, mimo opozicije u NATO. Ljudi su ih birali na izborima, nedavno su bili izbori. U Crnoj Gori ne postoje slobodni izbori, 3 decenije. Dakle, riječ je o jednom organizovanom kriminalu u dugom trajanju i Crna Gora u svakom slučaju nema iskustvo demokratske vlasti i demokratske smjenjivosti vlasti. Tako da čitav ovaj proces NATO integracija, pošto večeras govorimo o njemu, je pod velikom sjenkom te velike nedemokratičnosti koja je dvostruka. Dakle, mi imamo napad i okupaciju Crne Gore sa 2 strane, iznutra i s polja. I riječ je o prirodnim partnerima, 2 kriminogene, duboko korumpirane organizacije. U Crnoj Gori je to Demokratska partija socijalista, možete misliti demokratska, pa i socijalista. A s polja su to njihovi partneri u Vašingtonu i Briselu, dakle u vidu NATO saveza. Dakle, Crna Gora ne ulazi u NATO i ukoliko oni i učine to da u skorom periodu, kako najavljuju, se formalizuje taj proces, ta velika lavina nasilja koja traje 3 decenije, dakle, ulaska Crne Gore u NATO, mi ćemo morati kao društvo, kao država, kao slobodni građani da se tome odupremo. I ja sam siguran i ubijeđen sam da ako mi i postanemo tako na silu, mimo referenduma i mimo građana, članica NATO saveza, kao prva zemlja u istoriji NATO saveza koja bi ušla u NATO, a bila bombardovana, isto tako ćemo u skoroj budućnosti postati prva zemlja članica tog NATO saveza koja je i izašla iz njega. A šta suštinski mijenja ulazak Crne Gore u NATO? Puno toga mijenja. Mislim da mijenja dosta. Ulazak u jednu vojnu, militarističku, ubilačku organizaciju mijenja puno prije svega na duši jedne zemlje. Ovdje govorimo o jednom etičkom problemu, o jednom etičkom principu prije svega. Mijenja puno i u ekonomskom smislu, jer je to jedno moderno porobljivanje i ekonomsko prije svega. Mijenja puno i u bezbjednostnom smislu, jer je to jedna velika nestabilnost i nesigurnost. Ali prije svega potenciram ovo pitanje koje je pitanje etike. Jer ulazak u NATO u bilo kojoj zemlji, pa još šire gledano ulazak u bilo koju vojnu organizaciju, je pitanje da li ćemo da budemo kao narod, kao društvo, kao jedna zajednica, da li ćemo da budemo dio dobra ili ćemo da budemo dio zla. Gospodine Radiću, da li vi gledate na ulazak Crne Gore u NATO kao ulazak u bilačku organizaciju, kako je to opisao gospodin Miločić? Pa da se razumijemo, vojske sigurno ne služe zato da bi donosile nekome cvijeće i lunch pakete. Naravno, samo što bi izbjegao bilo kakvu emotivnu retoriku oko toga, jer svaka država sebe bira šta je u određenom momentu politički najprihvatljivije. A da se razumijemo, ono što je činjenica da su ljudi iz vojske Crne Gore sada u Afganistanu, zatim vojnici iz Srbije su sada u sastavu španskog talijanskog kontingenta u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, na Kipru zajedno sa Mađarima i Slovacima. Makedonci su slali svoje ljude širom svijeta, sad su u Afganistanu, bili su u Iraku, lovili Sadama Huseina lično i čak i doveli do privođenja Sadama Huseina i tako dalje. Sve politike balkanskih zemalja prepoznale su NATO kao jedan alat koji im je svrsishodan u stvaranju spoljnopolitičkih referenciji. Da li je to etički? Pa možemo da raspravljamo o svemu što se dešava, ali to je politički život jedne zemlje. Ono što radi političar često izgleda kao priča o kobasicama koje treba da jedete, ali teško je nekada gledati kako se prave kobasice onima koji imaju slab želudac. Iako moj poštovani poslanik Miločić misli tako, pa ne gledate onda kako se pravi kobasica. Ono što je činjenica je da su sve zemlje Balkana prepoznale u NATO mogućnost za stvaranje jednog brzog mosta ka gradnji savezničkih odnosa sa zemljama Zapada posle onih turbulentnih 90. godina. A da li smo bili bombardovani? Jesmo. A da li smo mi drugi bombardovali? Jesmo. Ali mi smo na Balkanu u situaciji koja je posebna odnosno sve ostale. Recimo Sadrma Golubovci,
Avioni su poletali i bombardovali su u našoj zemlji objekte dejstva. Jer takva nam je bila istorija. A i sam NATO je na kraju napravljen od strane zemalja koje su međusobno ratovale i koje su doslovce nekoliko godina pre nego što su neke zemlje postale članice imale prilično krvavu međusobnu istoriju. Jer posle onog kruga osnivača NATO, da se razumemo, onim narednim krugovima proširenja vrlo brzo se tu našla jedna Njemačka sa svim onim kontraverzama koje ona donijela, ali razmak je svega 6 godina od trenutka kada je nastao NATO do trenutka kada je Njemačka postala članica. Dobro, da li su to stvarno saveznički odnosi kako ih opisujete ili moderno porobljavanje, kako je rekao gospodin Milačić? Da li postoje jednaki u NATO-u? Pa porobili su nas ekonomisti, a ne takvi savezi. NATO izgleda prilično liberalno kad se gleda mehanizam odlučivanja. To se pokazalo 2003. godine kad su Amerikanci rekli hajde svi idemo u stroj i borimo se protiv Sadama Huseina. U NATO je bilo glasova koji su protiv toga pa su Amerikanci vodili koaliciju voljnih. Ali kad je u pitanju plasman robe, ne znam da li mi smijemo govoriti tako otvoreno o firmama koje dominiraju na tržištu. Ko je u NATO bilo protiv invazije na Irak? Većina zemalja su bila suzdržane, išli su Amerikanci sa Britancima i oko njih se okupila onda koalicija nekoliko zemalja. A ko je u NATO bio protiv toga? U NATO su bili Njemci, Francuzi, Španci, to su velike države, Italijani. Da li Crna Gora može tako nešto? Velike države, ali i male države koje su bile protiv na kraju bile su poštovane sa svom odlukom. To nije bila misija NATO, oni nisu tamo išli da ratuju, a išle su neke zemlje koje nisu članice NATO. Evo recimo na primjer Makedonija, jer su prepoznali da to njima svrsishodno. Da se razumemo, u politici i tu nema priče o moralu i kako gledate na stvari. Tu je bio način, a uzmemo Makedonce kao sjajan primjer, da oni naprave neke reference za sebe, da kažu evo, mi bismo htjeli da pronađemo negdje prostor. A kad govorimo o porobljavanju, pa ne dolazi niko sada zato što je Crna Gora zapravo već presvršenim činom, kad je reč o ulasku u NATO, na teritoriju Crne Gore. Nego čak što više će Crnogorci imati radnih mjesta u kojima će imati lepe devizne dnevnice u inostranstvu, nego što će neko da dođe u Crnu Goru, jer zaista nema govora o tome da će doći neko sad iz NATO i stvoriti neke baze, odjednom poslati ljude. I paradoks situacije je zapravo da Srbija, koja je vojno neutralna i jedina zemlja koja na širem području, kad pogledamo mapu, pa kad je pokrenemo rukom, kad vidimo koliki je to prostor, je vojno neutralna. A Srbija jedina ima snage NATO na svom teritoriju. Samo Srbija u ovom trenutku ima baze u kojima su pripadnici snaga NATO na Kosovu i Metohiji, a imale i Bosna i Hercegovina, ali sad je to jedna marginalizovana misija. Većina NATO zemalja doživljava kao naravno, ali to su činjenice. U Crnoj Gori se mnogi prebojavaju uspostavljena baza, a tamo nema govora o tome, a recimo vojno neutralna Srbija je domaćin stranim snagama koje se nalaze na teritoriju. Koju u suštini ne kontroliš. To je zbir istorijske okolnosti. Gospodin Dajković, kako vi gledate na ulazak Crne Gore u NATO? Tužno, ali evo kako bih se osvrnuo na ovaj uvodni dio emisije, Borise, o ovim paralelama između 1941. godine i danas 2017. Jako mi je bilo žao to da gledam iz prostog razloga što Crna Gora ne može da stane u ta dva dijela istorije. Crna Gora je zemlja bogate istorijom, Crna Gora je zemlja Petrovića, Crna Gora je zemlja Gorskog vijenca, Ljuba Čupića i tako dalje. I ne zaboravite da na istom tom Cetinju je započeo 13. ustanak. Dakle, odatle su počele prikupljanja vojnika i tako dalje, koji su na kraju udarili najveći šamar okupatorima. Dakle, eto, Crna Gora, zemlja koja je nekada u staroj Jugoslaviji važila za jednu zemlju časti, čojstva, poštenja, zemlju za koju su pričali da su Crnogorci najveći mangupi i frajeri u onom pozitivnom smislu, je došlo do toga, zahvaljujući Milu Đukanoviću, do jedne inferiorne, snishodljive i potlačene zemlje. Što se tiče konkretno ulaska u NATO savez, vjerujte, čitao sam mnogo o tome i nešto sam i na fakultetu učio i nisam odmakao, a posmatrao sam to pitanje i sa ekonomskog aspekta i sa političkog i bezbjednosnog i tako dalje, i nisam odmakao dalje od onog srednjoškolskog stava da je NATO zapravo vojna, odnosno militaristička organizacija koja je stvorena da širi američku demokratiju po znacima navoda širom svijetom. NATO to ne krije, to jeste vojna organizacija. Vojna organizacija isto kao što imate jedno biciklo koje je napravljeno da vozi, koji ima 2 točke i ako ga ne vozite, neko vrijeme te gume će da se izduše i to biciklo će da propadne. Dakle, izgubit će svoju svrhu postojanja. Isto tako NATO, ako ne ratuje, ako ne bombarduje zemlje, izgubit će svoju svrhu postojanja. I zato on konstantno zadnjih skoro 70 godina ratuje po svijetu, širi svoju demokratiju, ponavljam po znacima navoda. Tu demokratiju smo i mi osjetili 1999. godine. Dakle, evo, nedavno sam bio u Štokholmu i eto, pao mi je taj primjer štokholmskog sindroma. Dakle, Crna Gora se kao žrtva iz štokholmskog sindroma veže za svog napadača
I evo, postajemo prva zemlja pokajnica koja ulazi u NATO savez. Zaboravljajući da smo svi tada, 1999. godine, zajedno sa Đukanovićem i sa svim njihovim kolegama, prijateljima i kumovima, svi smo tada bježali u podrume od NATO bombi. A ponavljam samo još jednu stvar. Koliko bombi je palo na Crnu Goru? Pa evo, ne znam tačan broj koliko bombi na Crnu Goru, ali samo ću izdvojiti primjer jedne varošice na sjeveru Crne Gore, Murino, gdje je poginulo 6 ljudi, od koje 3 djece koji su toga dana pošli po hleb, ispaljeno 18 Tomahawk projektila. I ponovit ću još jednu stvar. NATO je bombardovao Srbiju i Crnu Goru bez odobrenja međunarodnog, odnosno bez odobrenja Savjeta bezbjednosti. Dakle, jedan eklatantan primjer kršenja ljudskih prava je tada bio na djelu. Dobro, ali gospodine Radiću, da li je ovo emotivan argument? Da, potpuno emotivan argument, zato što je politika ipak i ono što ostavimo mi iza sebe u onom istorijskom trajanju često vrlo brutalno. I s obzirom na to da imam 45 godina i gledao sam kako je počinjao, kako je stvarao naš građanski rat u 1991. godine pa nadalje, gledao sam šta smo radili jedni drugima na našem teritoriju. Jako mnogo civila je stradalo sa svih strana u onome što se dešavalo na našem prostoru. Na kraju mi smo sada u Bijeljini koja je promijenila sliku. Mnogo ljudi ovdje je došlo u izbjegličkom talasu kao posljedica jednog bratoubilačkog rata. I naravno da onda uz sve ono što je radio NATO 1999. godine kad su preduzeli svoju akciju protiv Savezne Republike Jugoslavije, moramo da imamo u vidu da smo mi na području na kome prethodi svim tim događajima jako mnogo zla. I naravno da ako krenemo sa emotivnom pričom o NATO pilotima, da se razumijemo, mnogi moji prijatelji su naši piloti koji su izvršavali borbene zadatke. Na našem terenu. Branili su svoja uvjerenja, branili su svoju naciju i naravno da onda dolazim do jednog neemotivnog stava, do jedne procjene. U redu je bomba. Naši avioni su sticajem okolnosti bacali potpuno isti tip bombi koji smo kupovali recimo od Britanaca, kasetne bombe ili recimo od Amerikanaca njihove standardne bombe MK82. Potpuno ista sredstva se često dešavala da koristi naša avijacija i ranije jugoslovenska, posrpska avijacija. Da li smo mi koristili osiromašeni uranijum? Nismo koristili osiromašeni uranijum jer nismo ga imali, ali razvijana su ta sredstva. I ona je također željela da ima penetrator od osiromašenog uranijuma i Vinč je sve vreme radila na tim projektima. Sticajem okolnosti je naravno zašto oni nisu uspjeli da to dovedu do upotrebe, ali recimo jedan paradoks zbivanja na Balkanu je činjenica da ista engleska firma je prodala kasetne bombe koje smo svi mi koji smo imali neka čelična krila na ovim područjima koristili. I oni koji su nas napadali i naša avijacija. To zapravo pokazuje koliko neke stvari u istoriji mogu i drugačije da se tumače, drugačije da se gledaju i kada podvučete crtu ispod toga, pa kakve izbore imate, morate da vidite kako da idete dalje. Ne možete sjesti i reći iz inata, znate, oni su nas bombardovali i sada mi ne možemo s njima da razgovaramo. Nažalost, htjeli ili ne htjeli, to su zemlje gdje mi imamo sada jedan ogroman broj naših državljana. Sada od Srba, jedva nešto više od 40% živi na području Srbije. Mi imamo 60% našeg etnosa koji živi od Amerike do Australije. I većina Srba, ako uzmemo one koji žive sada na Balkanu, živi u zemljama koje su članice NATO ili zemljama koje imaju perspektivu, kao što je u slučaju Bosne i Hercegovine, da postanu članice NATO. I to je činjenica u kojoj moramo da pratimo srpskoj politici i da kažemo čekajte, ne možemo to ignorisati, da kažemo da zbog onoga što se desilo 1999. godine ne možemo više da razgovaramo, a pritom sa mnogim mojim prijateljima koji su bili učesnici rata, sada razgovaram preko Skype-a, oni sada žive recimo u Las Vegasu, žive u Phoenixu ili tako nekim drugim krajima u SAD. Ako može samo kratko, to je, u pitanju je jedan veliki spin. Ne mislim vaš, nego prije svega mislim na jedan taj fenomen etiketiranja. Dakle, kad govorimo da li je nešto emotivno, prije svega mi ovdje govorimo o činjenicama. Da li je to emotivno ili nije emotivno, to je manje bitno. Bitnije je da li je nešto tačno ili nije nešto tačno. A također i Fromm je govorio o tome da je sada današnja, a kad kažem današnja mislim na naše moderno vrijeme, propaganda zasnovana na tome da neko ko ima svoje uvjerenja biva odmah etiketiran kao fanatik ili neko ko sa emocijama pristupa problemu, a onaj koji je prosto, ko nema svoje uvjerenja i koji je zasut propagandom, da je on realista. Dakle, nije ovdje riječ o emociji, a možemo govoriti o emocijama. Je li ljubav emocija? Pa to je najvažnija stvar na ovome svijetu, pa ne kritikujemo zašto je to emotivno. Politika bez morala nije politika. I ako mi želimo da pristupimo politici kao nekoj datosti bez morala, onda mi ne treba da budemo u ovom studiju, ne treba da se bavimo ovakvim stvarima. I nisam završio, želim da kažem o toj emociji. Da li je emocija, ako ja kažem da NATO na primjeru odnosa svog prema Crnoj Gori najbolje se pokazuje kakva je to organizacija. Ako NATO decenijama podržava u Crnoj Gori
Jednu vlast koja je kriminalna, mafijaška organizacija, znači jedna banda mafijaška. Oni su partneri NATO-a. Pa šta je alternativa da NATO obara tu vlast? Pa nije, upravo bi to tad bila okupacija. Ne, pa ne može NATO da mijenja vlast u Crnoj Gori. Evo da vas pitam, ako jedna organizacija... Ali može da ne podržava, ne? Ne. A kako mi to ogledamo? Naprosto u NATO imamo razne zemlje. Skup potpuno različitih 28 zemalja iz jednog civilizacijskog kruga. Ok, sada bi crnogorske vlasti rekli pa imat ćete i 29. A šta govori o NATO? O tome da je on temelji svoju ideju na udruživanju sile s kojom raspolažu, a svako vodi račun o sebi. Pa ili demokratska organizacija? Američka poruka svima jeste, snađite svi, organizujete svoj život. U ovom trenutku NATO je jedna Poljska s jednom tvrdom vlasti gdje kažu nema abortusa. U ovom trenutku je tu i jedna Mađarska. U ovom trenutku su tu i zapadnjaci. Ali vidite, ako jedna organizacija, da se vratim, izvini Boris, ako jedna organizacija, i uopšte mi ne smeta da ovdje u Republici Srpskoj govorimo o našoj vlasti, jer je to globalni fenomen. Dakle, naša vlast je samo jedna ekspozitura tog sistema koji porobljava i čitavi region. Zato ja pričam o našoj vlasti, ne toliko zbog naše vlasti koja je lokalna, već zbog ovog globalnog fenomena porobljavanja. Dakle, ako jedna organizacija, kakva je NATO, podržava zločince iz 90-ih, ako podržava kriminalce iz 2000-ih i podržava organizaciju koja nije promijenjena 3 decenije, koja uništava našu zemlju, da li je to demokratska organizacija? Zašto vi očekujete od jedne organizacije koja objedinjava oružane sile da bude demokratska? On ima svoj mehanizam odlučivanja koji je demokratski, ali sistem vrednosti koji njeguje NATO treba prepoznati kroz upravo onu poruku koja nam se šalje sa zapada. To je sistem vrednosti zapadne civilizacije. Ali to znači nije demokratija. Onoliko demokratije koliko ima sad zapadna civilizacija, koliko ima spremnosti da ne bude licemerna, toliko ćemo dobiti, ali mi smo dio toga. Živimo u realnom životu. Gospodin Dajković je imao komentar, izvolite. Kao što kolega Marko reče, nama često u Crnoj Gori spočitavaju emocije, odnosno kartu emotivnosti, da smo mi zapravo emotivni ucjenjivači koji licitiraju sa brojem žrtava. Prvo pitanje, šta znači emotivno rasuđivanje? Gdje se to emocije gase? Na koje je to dugme? Jesu li ta djeca poginula? Jesu. Je li naša infrastruktura porušena? Jeste. Jesu li fabrike zapaljene? Jesu. Dakle, a isto tako, bilo bi strašno licemjerno ne voljeti ili voljeti NATO zato što su nas bombardovali. Uzmite u obzir šta rade širom svijeta. Po Bliskom istoku kruži vic, kaže, Amerikanci su pitali Iračane otkud naša nafta ispod vašeg pijeska. Dakle, to su neke nevjerojatne stvari. I još jedna stvar, taj duh superiornosti NATO propagande u Crnoj Gori je toliko stravičan da najbolje pokazuje podatak da smo gospodin Milačić i ja morali da izađemo iz Crne Gore u neku emisiju da bi pričali o tome. Dakle, na najgledanijim televizijama u Crnoj Gori ne postoji sučeljavanje stavova. Ne postoji javna debata, ne postoji mogućnost referenduma. Dakle, referendum ne dolazi iz Rusije tako mrske i iz istočne civilizacije. Referendum dolazi iz zapadne civilizacije. I nama ne dozvoljavaju da se građani pitaju o najvažnijem spoljno-političkom pitanju s kojim se suočava jedna zemlja. To je duh između ostali i NATO. A što se tiče toga, da sa emotivne strane rasuđujemo. Evo, igrom slučajnosti, ne želim da zvuči kao se hvalim, ali ja sam magistrirao na toj temi. I mogu sa ekonomskog aspekta da kažem da će Crna Gora da izdvaja skoro 40 miliona godišnje za NATO. Dok bolesnu djecu ličimo SMS porukama, dok nam se bolnice raspadaju, dok su sobe u bolnicama u katastrofalnom stanju, dok nemamo škole, mi ćemo da ulažemo u NATO. Mi ćemo da šaljemo naše vojnike da bombarduju širom svijeta. S političke strane, mi ćemo da prenesemo naš suverenitet i teritorijalni integritet u jednu vojnu alijansu. Dakle, ti vojnici će moći da se iskrcaju u Kotoru, u Baru i tako dalje i da nam rade to što rade po čemu su poznati u svijetu. Sa bezbjednosne strane, izvinjavam se, sa bezbjednosne strane, eto i da zaključim sa tim. Od koga smo mi, gospodine Radić, izvinjavam se, od koga smo mi to ugroženi? Mi smo okruženi Hrvatskom, članica NATO-a. Sa druge strane smo okruženi Italijom, članica NATO-a. Sa treće strane Albanija, članica NATO-a. S četvrte strane Kosovo kao protektorat. S pete strane Srbija koja je potpisala sve moguće sporazume sa NATO-om i evo kao što ste rekli gosti NATO vojnike. Pa od koga smo mi ugroženi ako nismo ponovo od NATO-a? To je glavno pitanje. Dakle, ako smo 1000 godina naše istorije bili neutralni, nismo pripadali nijednom vojnom savezu, zašto bi sad pripali tom savezu? Zbog čega? I nije tačno da je sav civilizovani svijet u NATO savezu. Evo sad Švedska koju navodim je neutralna zemlja. Austrija je neutralna zemlja. Finska je neutralna zemlja. Malta, Lichtenstein, Kipar, dakle sve neutralne zemlje. Pošto ćemo pričati o faktografiji, nećemo pričati o emocijama, a zaista volim da imamo tu jednu emotivnu distancu prema temi, samo da vidimo činjenice. Ovako, zemlje koje su neutralne u Evropi u ovom trenutku
vrlo su aktivne u svemu što čini NATO. A učestvuju u vježbama NATO, šalju školovanje u zemlje članica NATO, imaju razmjenu podataka sa NATO. Ali nisu članice NATO. Formalno nisu članice NATO, ali svemu funkcionišu kao da su članice NATO. Kao što recimo Francuska u jednom istorijskom periodu nije bila prisutna u vojnim komandama NATO, ali učestvovala u borbnim dejstvima NATO. Znači, Francuzi su rekli ne sudjelujemo u onom gore mehanizmu, ali znate, poslaćemo avione, bacit ćemo bombe i to nije problem. Zatim, kad je reč o cijeni odbrane, da se razumemo, svaka zemlja treba da procjeni koliko treba da pruži, ali i za zemlje koje su svrstane u NATO i za zemlje koje su neutralne u ovom trenutku u Evropi prevladava stav da bi neki tako pristojan iznos treba da bude u kojem se jedna država napreže za vojne potrebe oko 2% bruto nacionalnog proizvoda. U NATO nije participacija Crne Gore 40 miliona, nego to je participacija koju crnogorski narod izdvaja za sopstvenu odbranu. Sam trošak članstva u NATO se mjeri nekoliko stotina hiljada eura. Ali Crna Gora mora da stvori svoj odbrambeni sistem unutar svoje finansijske mogućnosti. A da budemo iskreni, bez licemjera, Crna Gora do 2006. godine, dok je živjela u zajednici sa Srbijom, uglavnom je primala novac koji dolazi iz Srbije za plaćanje plata i penzija, podmirivanje troškova funkcionisanja onog dijela zajedničke oružane snage koji je bio na prostoru Crne Gore. Sada Crna Gora ima svoj odbrambeni budžet, a u okviru NATO ne cijenim da će doći do nekog većeg pritiska, do nekog većeg povećanja. Iako u NATO se govori 2%, ali to je neki mehanizam koji polako prihvaća sve druge zemlje i koje su neutralne u Evropi onoliko koliko mogu da priušte. I to je onda jedan veliki mit. Ako Crna Gora isplati plate svojim oficirima, podoficirima, vojnicima, pa to su ti ljudi bi trebali da nose uniformu i da rade svoj posao, bila Crna Gora, NATO bila vojna neutralna i bilo u kojoj trećoj organizaciji. Ono što jeste činjenica, možda zbog relativno skromne resurse Crne Gore, možda nije referentan koliko recimo Srbija. Da ako ste vojno neutralni, onda morate da imate jedan samodovoljan zaokružen sistem. I tu nailazite na jedan nivo troškova koji ne snošljiv. Recimo, ako želite efikasnu kontrolu vazdušnog prostora, morali biste imati neki lovački avion. Teško je održavati ispod 4, 5, 8 aviona. To je neki minimuma u bilo kom proračunu održavanja, a svaki avion košta preko 100 miliona eura, čiji god da kupujete. Kupovali vi američki, ruski, kineski, cijene su vrlo slične. I onda, naravno, unutar saveza možete da dobijete to kao besplatno nadoknadu. Ima recimo jedna laž koja je bila ubačena kod nas u eter, stalno se ponavlja, ako govorimo o struci, kako eto, moraju zemlje koje nisu NATO ili one koje nemaju avijaciju da plaćaju NATO. Prvo, neko nije NATO ne može da ima zaštitu od strane avijacije NATO. A drugo, onaj ko je u NATO, on dobija tu zaštitu kroz mehanizam savezničke pomoći. Čitava taj jedan ozbiljna medijska prevara nastala tako što su Slovenci imali svoje političare iz resora odbrane koji su htjeli da impresioniraju malo publiku i da kažu kao eto, uštedit ćemo velike pare da je Slovenija samostalna, morali bismo kupiti za ne znam koliko miliona eura avione i to bi nas koštalo svake godine kad proračunamo na eksploatacijni vijek 36 miliona. Onda je to kod nas interpretirano kao potvrda da oni plaćaju Italiji zaštitu vazdušnog prostora preko 30 pa više miliona eura. Ali ono što jeste tu bitan moment je uvidjeti da nije reč o NATO kao organizaciji koja u ovom trenutku kaže morate da budete članovi zato što mi skupljamo kolekciju zemalja. Ne, problem je zapravo naša komunikacija sa Europskom unijom. Problem je u tome što je Europska unija do sad nije napravila presedan. Ona zemlje tranziciji prima tek onog trenutka kad su postale bezbjednostno dovedene u stroj kako oni žele. To je njihov klub. Oni određuju pravila igre. Mi možemo da se ljutimo koliko god hoćemo i vjerojatno imamo pravo da se ljutimo i jako lepo čuti kritički stav. Je lepo da kažemo da mi nismo ovce koji tako nešto rade, ali Europska unija ima niz pravila igre u kojima lepo kažu želite biti dio našeg kluba, želimo da budete bezbjednostno predvidljivi. Jesu licemerni jer niko od njih ne kaže i uvijek će da demantuju, čak što više da treba biti član NATO da bi se bio dio Europske unije, ali oni nisu napravili presedan ni sa jednom zemljom u tranziciji. A da li vi mislite da Crna Gora treba da bude članica NATO? Da li vi to podržavate? Mislim da se to čak ne može otvoriti kao ozbiljno pitanje da li ili ne treba da bude. Naprosto, ako Crna Gora želi da bude članica Europske unije, mislim da nešto što se nalazi na onoj agendi koja se ne kaže otvoreno je i članstvo u NATO. I da to je mehanizam koji se podrazumeva. Dobro, da li je to dobro za Crnu Goru? Neizbježno je ako veći dio Crnogoraca želi da bude dio Europske unije. A u ovom trenutku misli da je svrsishodno zato što je to civilizacija na koju smo mi naslonjeni. Svi mi gledamo tu zapadnu civilizaciju, sve kritičke stavove kao mjesto odakle želimo i preuzimamo i ideje i resurse s kojima radimo. Mi vozimo kola, pijemo pića i živimo u kulturni ambijent zapadne civilizacije. Izvijem se što prekidam. Nije neizbježno. Zašto? Zato što klauzula na kojoj se temelji Evropska unija, Lisabonski sporazum, član 42/7 kaže da svaka članica Evropske unije, bila ona u NATO ili nekom drugom savezu, u slučaju napada na nju, može da povuče klauzulu po kome će svaka zemlja Evropske unije biti obavezna da stane u njenu zaštitu i ponudi svu moguću
vojno-bezbjednostnu mehanizaciju. S te strane... Tačno je, to piše, ali nažalost postoji jedan mehanizam o kome se ne govori javno, gdje je jako lepo, mnogo puta izrečeno političarima s Balkana koja su stvarno pravila igre. Ako se pogleda akcioni plan za NATO za Crnu Goru koji je godinama unazad pravljen svake godine u Briselu, tamo većina odrednica se odnosi na mehanizam prihvaćanja onoga što od Crne Gore traži Europska unija. Sam vojni ambijent je sveden doslovce na nekoliko strana, a obično taj dokument svake godine ima nekih 65-66 stranica. Gotovo 60 strana se odnosilo na mehanizme Europske unije, na reformu pravosuđa, na reformu koja se odnosi recimo na kontrolu granica, na ekonomska pitanja i tu naprosto nemoguće nekada postaviti jasnu demarkacionu liniju što je to Europska unija, što je NATO u toj priči. Samo jedno pitanje. Znate li zbog čega je to tako? Upravo ovo što ste rekli, najbolji primjer zašto služi NATO. Pa NATO upravo služi zbog toga da eliminiše snagu Evropske unije. Evropska unija ne može zbog NATO-a, to je pritiska Vašingtona preko NATO-a na Evropsku uniju, da stvori svoju zajedničku odbrambenu politiku. To mi zvuči kao teorija zavjere u ovom momentu, jer vodeće sile Europske unije su i članice NATO. Jesu, pa upravo NATO zato i služi. To je perfidno bezobrazna organizacija. Ali NATO je stvoren, ali vi imate jedan težak vokabular za organizaciju koja je stvorena 1949. Ja duboko vjerujem da 1949. su drugačije gledali, odnosno 59. I da je nemogu sistem vrednosti onoga što mi prepoznajemo od 2017. A vi mislite da ne postoji neka nit koja veže godine, decenije i vjekove? Mislim da je apsurdno očekivati da 2017. godine neka dnevno politička zbivanja vezujemo za nešto iz 49. Ne. 49. američka vojska bila potpuno dominantna, 49. godine Amerikanci nisu dovodili u pitanje da postoji uopšte opozicija njihovoj ideji. I to je bilo u punom smislu riječi američka organizacija i to je neozbiljno negirati, naravno. Da vam kažem. Ali da se razumijemo, 2017. Turska, kao jedna zemlja koja ima izuzetno veliki broj vojnika u okviru NATO, ta Turska sada funkcioniše u paralelnim savezništima, preduzima borbene aktivnosti sa ruskom vojskom, vrlo verovatno, jako je to teško dokazivo, obavješteno radi sa Rusima. Znači, jedna od ključnih članica NATO, članica koja može da osim Amerikanca postroji najviše vojnika, funkcioniše mimo tog NATO. Zašto se to dogodilo? Pa zato što 1949. godine niko nije mogao da pretpostavi da će doći trenutak u kome će, doduše Turska nije ušla 49. u NATO, da će doći trenutak da će jedna članica da kaže mi ćemo da vodimo potpuno autentičnu, samostalnu, nacionalnu politiku. Da li vi znate zašto je 49. godine stvorena? Mislim, naravno da znate. Stvoren je da bi bio kontrateža istočnom bloku, odnosno Varšavskom paktu. Iako je 49. godine postojala, pa sve do 90. namjera da zaštiti zapadni svijet od ruske agresije i potencijalne ili širenja, nakon raspada Sovjetskog saveza, Varšavskog pakta, nakon rušenja Berlinskog zida, više ne postoji svrha postojanja NATO saveza. Mi ćemo dospjeti sada u situaciju da smo 2:1 i da smo, nažalost, upravo ušli u ono o čemu gospodin Miletić govorio što mi se ne sviđa da nam se svrstava u ladice. Ja se iskreno nadam da nas trojica nismo promoteri po svaku cijenu jedne određene ideje. Zapravo, za sebe ću se graditi. Znači, ne govorimo o tome da NATO jedna ideja za koju se u ovom trenutku zalažem kada ovo pričam, nego samo pokušavam da stavim pred nas neke podatke, neke argumente, bez emocije. Zašto bez emocije? Pa ja sam muškarac, imam emocije samo prema ženskim osobama, ja ne mogu da imam emocije prema NATO, prema vladi. Znate, vlada je tako... Imamo emocije prema državi i nju branimo. Znate kako, branite, ali to nije isti tip emocija. Ovdje pričamo o zdravom razumu. Kao što unutar moje nacije postoje mnogi konflikti. Ja imam najviše neprijatelja među Srbima, prirodno Srbi sa živim među Srbima. U takvom jednom ambijentu moramo da vidimo šta mi zapravo želimo. Dio smo zapadne civilizacije, živimo tu priču, želimo da idemo u Europsku uniju. Tu se pojavio jedan mali problem. Postoje snage na zapadu koje kažu dobro, budite nam bezbjednosno predvidljivi. Vi na Balkanu ste ratovali. Hajde da ne pričamo o tome kako su tekli ti ratovi, ali mi želimo da vas dovedemo sve u jedan stroj, u jedan poredak. Da nas dovedu u red, je li tako? Znate kako se to najbolje vidi? U jednoj pomorskoj misiji koju je Europska unija napravila, ona je formalni nosilac, ali to su članice NATO, izašli su ratni brodovi na Indijski okean da hvataju pirate. Ali imaju jedan brod koji tako kreće se po Indijskom okeanu i vozi hranu u Mogadeš. Prilično opasan posao. I nekim sticajem okolnosti, pošto Srbiji treba neka zgodna misija da bi se učestvovalo u aktivnostima NATO, ali da se ne zovu NATO, 12 srpskih specijalaca dogovorimo se da ide na taj brod. Onda jedna zemlja NATO prepozna da to nije u redu, da bi trebalo ipak njegovati neku balkansku ravnotežu. Srbija nema ratnu mornaricu, ona je mornaričkoj misiji. Pa su rekli Hrvatima, morate vi se 12. Sad je najnoviji dodatak Crna Gora. I onda ćemo imati na sred Indijskog okeana bratstvo i jedinstvo kao partizanskim filmovima gdje svako govori svojim dijalektom i onda kad 12 Srba
izađe s broda, dođe 12 Hrvata, a onda kasnije dolazi i vojska Crna Gora. Jako to posjeća recimo na one partizanske filmove kada ste mogli da pronađete po jednog glumca koji govori onako sa slovenačkim akcentom, pa jednog imate Makedonca, pa se pojave ovako Znači, NATO pravi novu Jugoslaviju, to hoćete da kažete. Zapravo, NATO pravi na jedan uvrt način jednu organizaciju gdje ćemo... Ali zar nije NATO učestvovao u razbijanju Jugoslavije? To nemamo dokaze, znate, to vole tako da pričaju, ali gledao sam razbijanje Jugoslavije i sjećam se kad sam sam došao do prvog oružja kako to izgledalo. Čini mi se to malo komplikovanija priča koja, mislim, upravo obratno u odnosu na onda NATO da se dogodila, jer nas nisu gledali. Gospodin Miločiću, ja sam, moram da se vratim, pošto sam prekinut na ovu tezu. To nije moja teza kad sam rekao da je NATO u stvari koristi upravo za to da bi uništio tu vojnu snagu i da on u stvari koristi od svog osnivanja i najviše svoje energije je potrošio na to da Evropa ne bi krenula nekim svojim putem. I dakle nisam ja to rekao. Dakle, to je već i rečeno, poznato da je NATO stvoren da... Samo, oprostite, prošli put nisam mogao da dovršim, evo, treći put pokušavam. Dakle, NATO postoji, to je već poznat citat, izlizan na neki način, ali potpuno tačan, da bi Amerikanci bili unutra, Njemci ispod, a Rusi vani. To se misli, dakle, na Evropu. Lisabonski ugovor, rekao je, Vladislav je rekao o tome, da on upravo nudi mogućnost svima nama da nam Evropa garantuje tu bezbjednost ukoliko budemo neutralni. Ovdje govorimo, prije svega vi potencirate taj neemotivni pristup i tako dalje, iako je to, rekao sam, jedan spin ozbiljan i globalan, ali pogledajte evo izdatke, kad govorimo o tome, o ekonomskom pristupu, izdatke na odbranu za zemalja koje su članice NATO-a i s druge strane zemalja koje su neutralne. Koliki su izdaci recimo kod Švajcaraca? Ne govorimo o Švajcarcima zato što postoji... Oni su primjer neutralnosti, oni su najbolji primjer. Koliko Austrija izdvaja? Ne, nisu najbolji primjer. Koliko Austrija izdvaja? Samo trenutak da završim. 1,70. Dakle, trenutak samo. Nije, nego ispod 1. Dakle, postoji nekoliko primjera, nekoliko vrsta neutralnosti. Švajcarska je nešto što je nama nedostižno, to je vrsta stalne neutralnosti. Međutim, postoji i solidarna neutralnost. Srbija je neutralna zemlja i više puta smo o tome govorili, ali ni Srbija nije pravi primjer zato što je ona samo proglasila tu neutralnost. Dakle, kad govorimo o tome, postoji Austrija. Austrija je prosto bivši ministar, jedan od bivših ministara Austrije, Norbert Darboš, je rekao da je njima neutralnost značajno jeftinija nego članstvo u NATO-u. I tako je u većini tih zemalja koje često izdvajaju ispod 1%. Nije tačno, niko ne izdvaja ispod 1%. Naprosto nije tačno, kao podatak nije tačno. Kao podatak je tačno. Pogledajte samo Austriju koja je često bila na 0,7-0,8 do 1%. Nije tačno. Austrija u ovom trenutku, Austrija i sve ostale zemlje u ovom trenutku imaju izdvajanja koja su često veća od jedne srednje grupe članica NATO. I druga stvar koju morate imati u obzir da nekoliko zemalja koje su formalno neutralne, one u ovom trenutku su visoko razvijene, imaju nesrazmjerno više resursa koji ulože u svoju vojsku. Jedna Austrija može sebi da priušti lovac kategorije preko 100 miliona evra kao što je Eurofighter. Ona može da priušti sebi jako mnogo zajedničkih vježbi sa NATO tokom svake godine. Ona vrlo aktivno učestvuje u misijama u kojima pronađe obrazac gdje ide sa NATO. Ona je na Kosovu i Metohiji u NATO. Ona je u Bosni i Hercegovini bila vojno prisutna. Znate kako? Potpuno mi je apsurdno izgleda govoriti o neutralnosti zemalja koje šalju svoje vojnike u misije zajedno sa članicama NATO, dijele zajednički logor, imaju zajedničku menzu i onda mi kažemo, znate, to je vojna neutralna zemlja. A onda dođete tamo u njihovu bazu i vidite kako su izmiješani vojnici takozvane neutralne zemlje i vidite što imaju na rukama. A hoćete da kažete da zemlje koje učestvuju u NATO misijama, a nisu formalno članice NATO-a, i zemlje koje su formalno članice NATO-a, da tu nema neke velike razlike? U misijama učestvuju zemlje iz jednog spiska koji je prilično širok i gdje se do sad pokazalo da nekoliko neutralnih zemalja, naročito Šveđani i Austrijanci, Finci, nastoje da budu prisutni tamo gdje je prisutan NATO u bilo kom. Koje razlike? Nema razlike. Onda rade po istim pravilima. Po gospodinu Radiću ne postoje neutralne zemlje. Znate ko je u praksi, znači neutralne evropske zemlje, ako izmamo Švajcarsku, složili smo se da ćemo ostati po strani, ne učestvuju u mehanizmima funkcionisanja NATO. Imaju svoje predstavnike u NATO, ali oni nemaju predstavnike u komandama, nemaju stalne predstavnike, ali kad se ide u neku misiju, onda te zemlje učestvuju u formatima koji su vezani ponekad van mandata Ujedinjenih nacija, zavisno od situacije do situacije. Onda imate potpuno paradoksalne situacije, to je jedan nivo zemalja,
i tako da se švedske vojnike ili recimo austrijske vojnike mogli vidjeti na svim mjestima gdje su bili vojnici članica NATO, naravno izuzev Iraka koji je kontroverzna situacija. Razlike, zašto je onda crnogorskim vlastima važno da Crna Gora bude formalna članica NATO-a? Crnogorske vlasti mislim da imaju neku svoju motivaciju koja je dosta vezana za problem definicije crnogorskog ovog novokomponovanog etničkog prostora. I mislim da, nažalost, ono što prepoznajem kao problematično je da postoji jedno jako nastojanje da se kroz jedno prednjačenje u procesu ulaska u atlantske integracije napravi što veća distanca od srpskog etnosa. I to može da bude problem zato što mnogi ljudi u Crnoj Gori imaju potrebu da povlače jednu lažnu demarkacionu liniju kada se govori o NATO prema Srbima kao narodu. Recimo, nedavno sam čuo jednu misao vrlo zanimljivu u Podgorici. Jedan čovjek koji je na viskoj funkciji u crnogorskim vlastima je rekao kako ulazak u NATO garantuje da Crna Gora neće biti okupirana kao 1918. godine. Znači, tu postoji jedna crta koju smo već vidjeli u Hrvatskoj, a ono što je činjenica Crna Gora je bilo okupirana 1916. godine od nečega što nedoljivo podsjeća, ako ćemo da budemo pomalo i zlobni na današnji NATO, od strane Austro-Ugarske, koja je između ostalog u tom trenutku imala većinski dio srpske populacije po svojim teritorijom u odnosu na ono koliko je tada ljudi živjelo u Kraljevini Srbiji. To su neki istorijski presedani, ali u svakom slučaju u Crnoj Gori postoji jedan taj element distanciranja prema Srbiji. Zatim, postoji jedno nastojanje da se pronađe mehanizam, a tu se slažemo, političke zaštite na zapadu, gdje se potpuno razumije da će ljudima koji donose globalne odluke biti mnogo bliži i miliji ljudi koji izraze lojalnost, čak i ako postoji jako problematično mnogo toga u njihovom stilu političkog vođenja, ali to je jedno licemjerje koje funkcioniše svakom imperijom. Mi možemo to da konstatujemo i da se ponašamo kao Kalimero i da kažemo, znate, tako je to, ali svaka velika sila to tako radi. Znači, ovdje imamo jednu tezu i možemo to da konstatujemo i da pognemo glave. Ja kao pojedinac, čak ni kao političar, prosto kao čovjek, ne prihvatam tu tezu. Ja mislim da mi to možemo da konstatujemo, moramo da konstatujemo i da se odupremo tome. Dakle, ukoliko vidimo to što vi u podtekstu priznajete da NATO nije demokratska organizacija i da je licemjerna organizacija, onda treba da se borimo zajedno protiv toga. Svim silama. Ali onda se nismo razumjeli u osnovnom toku. Govorimo o političkom životu koji je licemjeran kao tako. Ne, politički život nije licemjeran. Ako vi želite da bude licemjeran, on će biti licemjeran. Ako vi želite da budete sloboda, vi ćete biti sloboda. I vaša zemlja, i vaš narod, i vaš region, i čitavi svijet. Lepo to zvuči kao fraza. Ne, nije to fraza. Gdje smo to vidjeli u realnom životu kod nas? To ćemo da vidimo u ovom novom regionu za koji se mi borimo ovdje i izborit ćemo se za taj region i to ćemo tek da vidimo. I to je neminovnost istorije ovdje. Ovdje se povezuju, vi možda ne možete da vidite jedne nove snage na čitavom regionu. Pogledajte Hrvatsku, pogledajte ljude iz Živog zida, pogledajte Srbiju, pogledajte Bosnu i Hercegovinu. Da vidim koliko im je marginalni stvarni uticaj, a vidim koliko veliki uticaj imaju oni koji postrojavaju vojnike budućeg rata. Vidite. Nažalost. Pogledajte situaciju u Makedoniji. Da li vam je to primjer kako mogu da funkcionišu nove političke snage? Samo da kažem, oprosti Boris. Ste pomenuli Makedoniju, samo trenutak, malo čas ste rekli da imperija pokazuje milost prema lojalnim državama. Evo, Makedonija 90. godina lojalna. Za Makedoniju mislim da je postojala loša obaveštena procena koja njima ne išlo u prilog. Jer u osnovi, kako god da gledamo stvari, NATO i Europska unija obuhvaćaju zemlje od kojih očekuju predvidljivo ponašanje. Ništa idealno. Ljudi smo, ali predvidljivo ponašanje. A mislim da postoji jedna obratna teza u makedonskoj politici u kojoj oni insistiraju na tome da se sada vidi zašto su trebali da budu članovi NATO, a nažalost mislim da upravo to što nisu bili primljeni u članstvo NATO pokazuje da su... Što ih NATO ne primi onda? Mislim da je davno procijenjeno da je projekat Makedonije zbog etničkog sukoba toliko traumatičan i problematičan da su u NATO procijenili da takvu zemlju ne treba primiti u svoje redove. Onog trenutka kada tamo počne duboka kriza, onda bi morali da preuzmu odgovornost za nju. To je naprosto jedna brutalna real politika koja je dovela do toga da Makedonija, koja je više nego bilo koja zemlja na Balkanu učinila da bi postala članica NATO, mnogo čemu, šaljući svoje ljude na teren sa zadatkom da učestvuju u borbenim dejstvima, oni su pokazali da su otišli nekoliko koraka dalje nego svi ostali. Ali malo čas ste rekli da imperija pokazuje milost prema lojalnim. Evo, Makedonija je bila političarima, ali su napravili procjenu. Znači, ipak ne pokazuje milost u svakom slučaju. Nego da u Makedoniji postoji specifična situacija zbog koje ne treba rizikovati da ima više političkih milost prema Crnoj Gori, zar ne? U Crnoj Gori su vidjeli da postoji, a to je vjerojatno velika olakšica za ljude koji su tamo na vlasti, jedan mehanizam kontrole i jedan mehanizam predvidljivog provođenja izbora i izbornih rituala. A s druge strane... Diplomatski rečeno. Je li tako diplomatski rečeno? Za kriminal. Samo trenutak, kriminal je nešto što je, nažalost, na Balkanu, mislim, nešto što moramo svaki dan da gledamo u našem političkom životu. Ali isto da se pomoći. Šta znači predvidljiva kontrola i sprovođenja izbornog procesa? Zato što smo mi znali vrlo
sigurno ko će da pobjedi na izborima u Crnoj Gori. Kako ste znali? Način. Pa vrlo jednostavno. Pogledali par TV emisije, bilo je jasno. Mislim, tu moram da razumijem ljude koji su s vama gosti u studiju. Boris, samo pošto evo završio sam, izvinjam, Boris. Da li to znači, samo još jedno pitanje, da li to znači da u Crnoj Gori nema demokratije? U Crnoj Gori postoji demokratski mehanizam, ali postoje oni koji su uspjeli da ga na bolji način da organizuju svoj korist. Boris, evo samo kratko i vjerujem da će se prvi i posljednji put složiti u emisiji sa gospodinom Radićem oko toga da ulazak Crne Gore u NATO predstavlja svojevrstan otklon od onog srpskog. To je tačno, ali jednim dijelom. Recimo, evo jedan podatak koji vjerojatno mnogi gledalci nisu znali. Današnji ministar odbrane Crne Gore, Predrag Bošković, je prema nekim nezvaničnim informacijama zapravo bio pripadnik paravojne formacije Belih Orlova. Dakle, elitna jedinica koja je bila pod komandom, ako se ne varam, Vojislava Šešelja. 90. godina imali ste situaciju da je gospodin Đukanović bio veći Srbin, ponovo tog istog Vojislava Šešelja. Sa Slobodanom Miloševićem je bio u koaliciji. Dakle, njima ne smeta da, zahvaljujući svojim kameleonskim sposobnostima, mijenjaju svoju ideologiju. Ali ipak mislim da se danas o tome ne radi. Da to ne rade zbog otklona od onog srpskog. Naprotiv, mislim da pokušavaju da naprave još jedan deal, još jednu trgovinu, s kojom će kupiti još jedno 4 ili 8 godina novog mandata. Dakle, mislim da je to primarni cilj zbog čega se ulazi u NATO. Šta vi mislite? Da se nadovežem i gospodin Radić, evo sad Vladislav je lijepo to precizirao, ali samo još jedan korak više. Da ne bih rekao da je to, iako se dijelom slažem sa gospodinom Radićem u ovom dijelu te antisrpske politike, to je svakako tačno. Međutim, mislim da je to više od distanciranja, da je to sada napad na Srbiju sa pozicija NATO-a. Zato što jedan od glavnih razloga, ja sam duboko ubeđen u to, integracije ovakve na silu Crne Gore u NATO jeste jedan korak ka militarizaciji Srbije i imajući u vidu da je Srbija glavni igrač ovdje u regionu, najveća zemlja, mislim da također imajući u vidu odlične odnose koje tradicionalno smo mi imali sa Srbijom i zajednička država i bliskost dva naroda, mislim da NATO to veoma smišljeno radi. Da li postoji teorijska mogućnost da se jednog dana Srbija i Crna Gora nađu na suprotnim stranama? Pa one će se naći na suprotnim stranama ukoliko se ovo dogodi kako najavljuju ovi ljudi na vlasti u Crnoj Gori možda već 5. juna. Oni kažu da će Crna Gora postati zvanično i formalno članica NATO-a tada. U tom trenutku kada mi postanemo članica NATO-a, mi ćemo biti potpuno legitimno, nažalost i na veliku opasnost prema narodu Crne Gore, na suprotnoj strani i u odnosu na Srbiju i u odnosu na Rusiju. Dakle, ovo što se dešava nije u stvari jedna slučajnost dnevne politike, kako je pominjao gospodin Radić kad sam govorio o kontinuitetu politike NATO od 49. godine. To je vrlo 50 godina u istorijskim okvirima ništa. Samo apsurdno to je situacija da je Srbija mnogo što učinila da bi se približila NATO. Ono što je urađeno u vojsci Srbije je često vrlo temeljno provedeno, čak više nego u članicama NATO. I onda to stvara jednu situaciju koja zapravo demantuje stav o distanciranju, jer jedna od prvih aktivnosti vojske Crne Gore, koju će da uradi kao članica NATO, jer to je sad već postao svršen čin, bit će odlazak na vježbu koji će u bazi Jug pored Preševa da američki marinci u centru koji se razvija uz američke donacije da vode sa vojskom Srbije za zemlje iz regiona. Znam koliko to zvuči paradoksalno, ali to je činjenica onome što će da se deša već tokom mjeseca juna koji je pred nama. Crnogorski vojnici odlaze u Preševo i tamo će vježbati sa srpskim vojnicima i marincima kako upotrebiti nesmrtonosna sredstva u razbijanju demonstracija. I znate kako to ima neobičnu političku dimenziju? Ako se to dešava između Preševa i Bujanovca, a u Srbiji percipiramo albanski faktor kao potencijalni izvor narušavanja javnog reda i mira, a Amerikanci pokazuju kako da vojska upotrebi suzavac. Zaista u životu se dese neke razne neobične obratne slike u onome što je praksa. Ono što jeste problem za Srbiju je što je tabu tema govoriti o srpskom pitanju. Mi govorimo o albanskom pitanju, govorimo o hrvatskim ambicijama koje nisu nasleđene, ali srpsko pitanje je postalo ozbiljno i ono će odrediti i sa NATO i bez NATO budućnost regiona. Zato što mi Srbi u ovom trenutku smo raspoređeni u 3 države u znatnom broju. I tu se ignoriše. Imaćemo jednu državu koja će biti članica NATO, koja će živjeti Srbi. Imaćemo jednu državu, to je Bosna i Hercegovina, gdje se sada nalazimo, koja je na putu ka NATO. Imaćemo Srbiju koja je radila sve da bude što bolja partijska zemlja NATO, ali niko ne smije da kaže, da otvori temu i šta dalje i gdje nam je dalje mjesto i šta ćemo da uradimo. I tu stvara jedan potpuno neobičan ambijent za etnos koji će se tu naći pod ozbiljnim pritiscima gdje možemo samo da se nadamo da nećemo doći do iskušenja
Vidite, vi ste upravo opisali ono što je uradio NATO na ovim prostorima. Dakle, vi mislite, oprostite, samo da vam kažem što. Evo, vi ste završili da kažem. Dakle, vi ste to opisali, vi očigledno gledate politiku, a naročito ovu globalnu politiku kao neki skup nepovezanih događaja koji se dešavaju iz dana u dan. Zašto vi zaključujete moje ime kako ja to gledam? Pa vi iz dva primjera. Vi to vrlo površno izdvajate, one segmente koje vam odgovaraju i koristite fraze koje treba da dezavuišu vašeg sagovornika. A ja vas pitam za činjenice. Vi meni niste odgovorili kad sam vas pitao za neke činjenice. Idealno ste opisali posljedicu na terenu. Idealno. Međutim, problem je sa uzrocima. Zašto se desilo to tako? Zašto se desilo da Srbija sada ima poziciju takvu kako ste vi opisali? Zbog čega je to tako? Ja ću vratiti upravo to na teren dnevne politike i zamolit ću vas da ne izvodite zaključke o mojim stavovima. Samo činjenicama da pričam. Posle 2000. godine mi smo imali jednu vrlo neobičnu situaciju koja je veća podrška za NATO u srpskom etnosu bila, koliko god to čudno izgledalo, odmah posle bombardovanja nego sada. U to vreme pričalo se o euroatlantskim integracijama i postojali su političari u Beogradu koji su htjeli da se radi jako brzo, dinamično. Postala je čak ideja, i to je jedna ozbiljna ideja u vreme kad je 2003. godine Zoran Živković bio premijer, da pošaljemo jedan ojačani bataljon vojske i žandarmerije direktno u rat, da pošaljemo na jug Afganistana u jednu bazu gdje se u to vreme dešavale jako ozbiljne stvari. Jer su ti ljudi procijenili da je to neka vrsta premošćavanja u momentu komunikacije sa Vašingtonom. Onda su na scenu izbile snage koje su imale drugačiju ideju, koje su prvo usporile, onda vodila taj proces negdje drugdje. Ali u Srbiji kontinuitetu se ipak može da prepozna približavanje NATO koje i kod demokratske stranke kad je bila vodeća i sada kad je vodeća Srpska napredna stranka nije dovedeno u pitanje. Potpisali smo sporazum o statusu snaga. To je onaj mistifikovani sporazum koji kaže da NATO može da radi kod nas šta hoće. Samo što se ne kaže da je to dvostrani sporazum i da se odnosi na naše vojnike, a da više naših vojnika odlazi na vježbe inostranstvo nego što dolazi stranih na naš teritorij. Zatim, potpisali smo individualni akcioni plan partnerstva. I mi zapravo imamo jedan raskorak koji je stvorila srpska politika. Ono što su sa zapada mnogo puta upućivali kao signale da bi htjeli jednu harmonizaciju u dinamici. Ali lutanja koje smo imali na političkoj sceni Srbije, gdje, kako, šta sa vojnom neutralnosti, da li postoji alternativa, su nas dovela u ovu situaciju. Zato imam jako veliku distancu prema postavci da je to bio stav NATO. Zato što se jako dobro sjećam da je 2003. godine se razgovarali o tome da mi 1000 ljudi pošaljemo u Afganistan direktno u borbena dejstva. Vidite, kad vi govorite, nesumnjivo je opet to mnogo od toga što ste rekli tačno. Međutim, ja ne govorim ni o 10 godina, ni o 20 godina. Mi govorimo o periodu od 1949. godine do danas. Ja govorim o tom jednom dugom kontinuitetu. A mi smo tad bili na rubu ulaska u NATO. 1952. kad su Grčka i Turska ušle u NATO, mi smo imali vojni sporazum sa razmjenom obavještajnih informacija sa njima. Imali smo američku vojnu pomoć. Mi smo imali jedan dugački period oko 50 godina kad su naši ratni planovi usklađivani sa ratnim planovima Sjedinjenih Američkih Država. Vidite, naravno da su usklađivani kad smo vodili takvu politiku nesvrstanosti i tako dalje. Kako nesvrstanosti? Pa nije to politika nesvrstanosti, to je prije nesvrstanosti. Ne. Jugoslavija izgleda da ste možda preskočili tu bilo lekciju u istoriji. U vreme kad smo se našli pod pritiskom istočnog bloka, a Sjedinjene Američke Države su uputile ponudu za pomoć i po proceduri kroz koju su tada Amerikanci pružali vojnu pomoć savezničkim zemljama, mi smo dobili pomoć u naoružanju, i to ogromnu pomoć u naoružanju, pomoć u hrani, pomoć u raznu provijantu, ali jedna od posljedica tog sporazuma je bilo usklađivanje vojnih planova. Recimo, kao jedan kuriozum koji može da bude egzotičan 2017. Amerikanci su bili opterećeni idejom da naša vojska štiti Ljubljanska vrata, jer su jako sumnjali u italijansku vojsku i njenu kvalitetu i smatrali su da će istočni blok idući ravnicom brzo doći do doline reke Po i završiti priču sa Italijom. I u to vreme naša vojska stalno insistirala i na problemu zatvaranja Albanije na području Crne Gore. Amerikanci uporno tvrdili da tamo moguće sa miniranjem par prelaza završiti tu priču, da nije potrebno stacionirati neke veće snage i naročito njih opremati. Ali to je taj istorijski moment. Imali ste neki komentar? Samo sam želio malo da relaksiram priču i da pitam gospodina Radića kako komentariše, pored naravno NATO stavova koje zastupa sasvim legitimno, kako komentariše činjenicu da vlasti u Crnoj Gori, ponavljamo vlasti koje 30 godina koji su 30 godina na vlasti u zemlji u kojoj se nikad demokratskim putem nisu smijenili na izborima, dakle u zemlji koja je također, odnosno vlast koja je također došla preko ulice, protestima 89. Kako komentariše da ta vlast izbjegava referendum u danu kada je, prema podacima do kojih je došao gospodin Milačić, u danu kada je 84% građana Crne Gore za taj isti referendum. Dakle, čak i oni koji su pro-NATO orijentisani. Da li to dovodi do stvaranja novih podjela? To je tema o kojoj pričamo odmah nakon kratkih reklama.
Dobrodošli nazad u emisiju Globalno. Gospodin Milačiću, predsjednik Vujanović je izjavio kako za odluku ulaska Crne Gore u NATO nije potrebno mišljenje naroda. Da li je ovo fair? Da li ima narod pravo na referendum? Jedan kuriozitet u vezi sa tim jeste da je taj isti Vujanović koji je rekao to što ste rekli da je rekao, prije 4 godine u svojoj glavnoj predizbornoj debati kazao da treba da bude referendum. Dakle, i to govori u stvari koliko naša vlast i koliko su naše te političke pseudo-elite u stvari obične marionete koji vode samo dnevnu politiku i tako dalje. Ali koja je logika između tog mišljenja? Zašto je problem organizovati referendum i pitati narod šta misli o ulasku NATO? Prvo podatak, dakle, egzaktan podatak koji sam prije 2 godine objavio i to je dokument, interni dokument vlade Crne Gore koji je procurio. Ja sam to dobio jednog svog izvora iz vlade. To je bila afera neka. Afera Depeša, jeste. I dakle, u tom dokumentu stoji da 84% građana Crne Gore žele referendum i to sa trendom rasta. I još više da čak 68% od onih koji su za NATO integracije su također za referendum. Dakle, imamo jednu nevjerovatnu većinu u Crnoj Gori. Mislim da ne postoji u Crnoj Gori veća većina od te većine. Čekajte samo malo, ali ako ljudi koji su za NATO integracije i oni su za referendum, da, a da li oni znaju da je 84, koliki je procenat onih koji su protiv NATO-a? Dakle, 84% građana ukupno su za referendum. Ali ja sada prezentujem još jedan dodatak. 68% od onih koji su za NATO su također za referendum. A većina ljudi je protiv NATO-a. Većina ljudi je protiv NATO-a. Dakle, znači i oni koji su za NATO, oni su za referendum, iako znaju da bi vjerojatno na referendumu bilo odbačeno NATO integracija. Ne znam šta oni razmišljaju, ali je to fakat da su i oni koji su za NATO, i oni u velikoj većini i oni koji su protiv NATO su za referendum. Crnogorska vlast, da odgovori na naše pitanje, bježi od tog referenduma iz elementarnog razloga, iz kojeg biste i vi, Malagurski, pobjegli od referenduma, zato što odlično zna preko sondaža... Ja nikad ne bežim od referenduma. Ali možda da ste na njihovom mjestu, možda biste pobjegli, zato što oni odlično znaju na terenu, preko sondaža javnog mjenja, da Crna Gora, o kojoj govorimo mi večeras ovdje, je protiv ulaska u NATO savez. I to većinski. Oni to odlično znaju i oni su kukavički, pošto su kukavice obično kriminalci u suštini, u podtekstu, iza scene, to je dakle jedan kukavički duh, oni su pobjegli od tog referenduma i odradili su to kao što ste vi prikazali na Cetinju. Ali zašto građani Crne Gore, evo bili su nedavno izbori, zašto nisu svojim glasom zaokružili stranke koje su protiv ulaska u NATO i na taj način se referendumski izrazili? Prije svega zato što su to bili izbori parlamentarni i to često govorimo kao argument protiv referenduma o tome da su ljudi se izjasnili na izborima. A postoji jedan matematički dokaz zašto to ne bi trebalo recimo da bude tako. Postoje neopredjeljeni, recimo 30% ljudi koji nikad ne glasaju, oni recimo sada nisu pitani. Zato služi i referendum. Naročito zbog toga što je ovo jedno ogromno, veliko, civilizacijsko, istorijsko, političko pitanje, pitanje društva i države Crne Gore koje mora da bude stavljeno pred građanina koji je nosilac suvereniteta. Dakle, ako građanin ne smije da se pita o ulasku u NATO, onda on ne treba uopšte da postoji u jednoj zemlji. Onda treba da završimo s tim narodom, da zaključamo Crnu Goru, ugasimo svjetla i da svi zaspemo. Vidite, to je jedna politika koja je prirodna politika ljudi koji su u kriminalnom miljeu. Dakle, to su ove elite o kojima smo govorili, te kvazi elite. Međutim, i želim sad da kažem nešto što je pozitivno, nešto zašto mi želimo i trebamo da se borimo ne samo u Crnoj Gori, nego i u ovom regionu, ali i šire. To je ozbiljna pobuna. Crnoj Gori je potrebna najozbiljnija moguća pobuna koja treba da se kao 13. jula, ali na jedan modernizovani način, raširi ne samo kroz Crnu Goru, već i kroz region. Mi, ukoliko se ne pobunimo, a hoćemo, pobunit ćemo se protiv ovakve mafijaške organizacije, mi onda treba da se bavimo nečim drugim, a ne življenjem. Kao recimo ekologijom ili feminizmom. Ili kao ekologijom. Ali u svakom slučaju želim da kažem da mi smo u jednom nezavidnom položaju, u globalnim razmjerama. I mi treba sada da vidimo da se što bolje povežemo i u samoj Crnoj Gori i u čitavom regionu, kao što sam rekao već prethodno, jer kažem, ta lavina, besprizorna lavina nasilja koja sada ide kad Crnoj Gori ima taj svoj završni čin,
mora da bude zaustavljena. I ja kad ovo govorim, ne govorim u smislu dnevne politike, jednog dana, 10 godina, već ovo je jedan dugoročni proces, ovo je, dakle, nije trka na 100 metara, ovo je politički maraton. I ja mislim da, imajući u vidu tendencije u NATO-u, globalne tendencije, jesu takve da mi možemo samo da budemo zadovoljni zato što ide sve onako kako treba, bez obzira što, pardon, da ne bih zvučao možda naivan, bez obzira što sada se mnogi raduju u regionu i u Crnoj Gori, mislim da je to nezaustavljiv proces slobode i istine i mislim da ćemo mi samo strpljivošću i povezivanjem uspjeti da oslobodimo Crnu Goru, prije svega od unutrašnjih uzurpatora, što je osnovni preduslov da je oslobodimo od ovih globalnih. Vi ste nedavno bili u zatvoru, je li tako? Jeste. Zbog čega ste bili u zatvoru? To je također jedan dobar prilog ovoj argumentaciji, evo, na ličnom planu. I kratko ću, najkraće, i oprostite mi, možda sad sam malo duže pričao, ali evo, možda to najbolje pokazuje kakva je to NATO, uslovno rečeno, demokratija, kvazi demokratija. Dakle, ja sam prije 2 godine na rođendan NATO saveza 4. april, kada je bilo obilježavanje na trgu u Podgorici, kada je bila jedna izložba naoružanja, što je samo po sebi morbidno i što su gledala i djeca, šetao tuda. Uopšte nisam imao nikakvu akciju, nikakav performans, protest i tako dalje. I policija je htjela da me uhapsi, što je uradila, uz malo poteškoće jer sam se opirao, nisam želio da pognem glavu, preventivno. Dakle, da me uhapsi, da ne bih eventualno napravio neki problem i to je uradila sa mnogim građanima tog dana. Recimo, jedan mladić je uhapšen koji živi u blizini, koji je anti-NATO aktivista, koji je pošao da kupi hljeb. Ja nisam želio da platim kaznu zbog toga što sam se opirao i to nenasilno, gandijevski u tom trenutku. I nakon 2 godine, na dan opet NATO saveza, dakle ne tačno 4. aprila, nego sjutra dan, meni je došla kazna o preinačenju da moram da pođem u zatvor. I to na najbolji gdje sam ja iz principa pošao, jer nisam želio da budem saučesnik u jednom takvom procesu, u jednom kriminalnom, združenom poduhvatu između ljudi koji predstavljaju NATO u Crnoj Gori i njihovih partnera u NATO-u. I želio sam da i time pokažem da nećemo da se mirimo, da nećemo prihvatiti te dogme i diktate ljudi koji su jednodimenzionalni, da ćemo se buniti i da se nećemo miriti. I u tom trenutku sam, i ovo što ste pokazali, i zapalio tu NATO zastavu u činu neke svojevrsne samoodbrane. Gospodine Radiću, kako vi gledate na činjenicu da u Crnoj Gori nije organizovan referendum o ulasku države u NATO? Da li su referendumi i prakse za države koje ulaze u NATO? Da se razumemo, NATO su osnovale 1949. zemlje koje nisu provodile referendum. On je osnovan bez referenduma. Izuzeci sa referendum se pojavili mnogo kasnije. To je ipak jedna tekovina drugačijih civilizacijskih pogleda iz skorog perioda, ali one zemlje koje su jezgro NATO donijele su odluku o stvaranju tog saveza kroz svoje političke elite bez pitanja. Dobro, ali posle su organizovani referendumi u drugim državima. Nisu organizovani referendumi i to je samo izuzetak od pravila koje primjenjuju par država tranziciji. Znači, mi nemamo to kao propisani pristup, ali mi govorimo o savremenom dobu u kome, naravno, to naglašavam, postoji drugačiji sistem vrednosti u ono vrijeme kad je nastao NATO i gdje se očekivalo da se potraži i stav naroda. Jer ono što je NATO... Postoji jedna zemlja gdje je većina stanovništva protiv ulaska u NATO, a da je ušla u NATO. Nema za sad presedana. Političari u onim zemljama koji su htjeli da vodaju NATO borili su se za naklonost javnog mijenja. Ali znači borili su argumentima, borili su se vrlo tvrdo, pa čime drugo, pa propagandom se bori. Ali da se razumemo, u Crnoj Gori, s obzirom na to da sam pratio šta se dešavalo, kao pojedincu koji to gleda sa strane, činili su mi se jednako isprazni argumenti s obe strane. Jer puni su puki fraza, bombastičnih ali praznih fraza, jedni tvrde jedno, drugi drugo, ali bez ulaska u ozbiljne argumente, bez one prave, normalne, pristojne rasprave, gdje nastupite kao čovjek koji kaže čekajte u redu da vidimo šta NATO, jel to moramo da prihvatimo ili ne, da li možemo izbjeći, šta dobijamo, šta gubimo, bez takve analize. Jednostavno crno-bijelo, kao što večeras imamo, je takvu podjelu. Znači imamo podjelu ko je za NATO, ko je protiv NATO. Znate, NATO je tema koju treba da razgovaramo. I upravo ćemo mi sad u Srbiji biti u situaciji da razgovaramo o tome... Da razgovaramo dok se obidite. Da, ali bez propagandnih fraza, da razgovaramo o tome šta se može učiniti. I u takvom jednom ambijentu, naravno, da su političari u nekim zemljama koji su imali jako nizak nivo podrške, a najniži nivo zabilježene podrške nije imala ni Crna Gora, ni Srbija, nego Bugarska.
Oni su bili rekorderi po onome što bi rekli objektivnim analizama jednog mijenja marginalnog nivoa podrške koje NATO ima u jednom trenutku, ali njihovi političari su se potrudili da uvere ljude da treba nešto graditi. Ono što vidi kao problem Crne Gore je u tome što je na NATO još više produbljena podjela koja inače postoji u Crnoj Gori. Umjesto da se govori o NATO i sa ljudima koji su recimo srpski nacionalisti i da se govori o tom mehanizmu, naprosto od strane vlasti je zauzet jednostran stav. NATO je rešenje i to će donijeti političku i bezbjednostnu stabilnost i donijet će ekonomske koristi. S druge strane, od ljudi koji su kritikovali NATO, uglavnom sam čuo fraze koje su isprazne. Znate, isključim ton kada čujem da se krene sa pukim fraziranjem, zatim mi nećemo da prihvatimo da budemo porobljeni i tako dalje. Nisu to argumenti. I u takvoj jednoj situaciji mislim da su crnogorske vlasti napravile procjenu. Tu se potpuno slažemo, izvinjam se, tu se potpuno slažemo, gospodin Miločić i ja, da je procjena bila da bi taj referendum predstavljao rizik, a postoji još jedan element koji u to mora da se doda, ne samo raspoloženje javnog mijenja, nego jedan vrlo nezgodan element. S obzirom da smatramo da je NATO neraskidivi dio paketa sistema vrednosti zapadne civilizacije koliko je Europska unija, sa zapada mnoge zemlje koje su pažljivo pratile šta se dešava u Crnoj Gori i koji pažljivo prate šta radi crnogorska politička scena, šta radi ljudi na vlasti i opoziciju i analiziraju tu situaciju, oni su tražili od crnogorske vlasti da se pobrinu, da se na jedan elegantan način, pristojan, prihvatljiv način, poveća podrška. To je bilo jako teško provesti u situaciji kada se govori jednostrano. I na taj način zapravo je zaobiđen jedan test koji bi mogao da dovede do kompromitacije i pred nekim zemljama NATO, koje su stavile jasno do znanja, znate, u Crnoj Gori, vi sami morate da se pobrinete za to da se obezbedi podrška. Kao što se to dešavalo u drugim zemljama. Naravno, ne idealizujem stav javnog mijenja, jer iskustvo je pokazalo da su referendumi s jedne strane tačno izraz demokratske volje, ali s druge strane pokazalo se na iskustvima nekih referenduma koji su rađeni baš od NATO-a i o drugim ozbiljnim temama u zemljama Istočne Evrope, da su ljudi bili jako povodljivi i da, recimo, postoji koincidencija između bezbjednostnih kriza, nekih sasvim drugih bezbjednostnih kriza i onda te jedne varnice podrške koja bi dovela do ogromne razlike i na kraju do pobjede na referendumu, a u tom kontekstu, u širem jednom kontekstu bezbjednostnih prilika na Balkanu bi ukazao na to da su to političarima jako dopalo kao mehanizam i da zapravo tu tražim razlog zbog čega unazad 2 godine toliko lako se političari na Balkanu poigravaju sa stavom javnog mijenja pred izbore, stimulišući upravo tu bezbjednostnu notu. Zbog čega Hrvati odjednom insistiraju na neprijateljstvu Srba i vide mostobran Rusije koji će izvršiti invaziju na NATO baš preko Vojvođanske ravnice, ili s druge strane i u Srbiji pokušaja da se stvori vještačka slika ugroženosti u opsadnom stanju u kome se nalaze Srbi. Vidite, samo da kažem, pošto je to tema koja mene zanima jer sam se bavio dugo novinarstvom, kad ste rekli o tome, o tim floskulama koje su prisutne u javnom mjenju u Crnoj Gori, evo da uzmemo da je to tako, ali znate zbog čega je to tako? I ima, zaista. Često se dešava da je anti-NATO retorika dobra NATO retorika i suprotno i obrnuto. To uvijek postoji. Međutim, mi u Crnoj Gori nemamo kampanju pro-NATO ili za NATO integraciju, već ozbiljnu, nevjerovatnu propagandu. I vi, kad gostujete u našim emisijama, često ste tamo gost, vi tamo... Ko su vaši sagovornici s druge strane? Nema ih. Nema ih. Ovo je prvi put da ima sagovornike. Ovo je najbolji primjer. Dakle, gospodin Radić, zahvaljujući svom intelektu, sposobnostima koje su nesumnjive i tako dalje, je čest gost u Crnoj Gori i često je zloupotrebljavan. Vi tamo dođete, želite da... Sad, fraza zloupotreba... Ne, oprostite, ne mislim tu ništa protiv vas, naprotiv, nego ono kako oni vas koriste tamo, oni. Dakle, oni koji kreiraju to javno mnjenje. Vi ste sami, evo sad, rekli jednu stvar koja je nevjerovatna. Dakle, gospodin Radić je bio dosta puta sagovornik i telefonski putem ste se uključivali i gost u studiju i tako dalje. Redovno ste gost tamo u Crnoj Gori. Dakle, nikad, evo, sam je rekao, nije imao ovakvu debatu. Dakle, u Crnoj Gori. To dovoljno govori o tome da mi tamo nemamo dijalog, iako se stalno govori o tome da je tamo jedan beskrupulozni monolog grube sile. I kad govorite, da pređem na još jednu drugu temu koju ste pomenuli, koju se često manipuliše, ne mislim sad na vas, nego generalno, to je taj zapadni paket vrijednosti. Prvo, šta znače zapadne vrijednosti? Vrlo problematično, kompleksno, duboko civilizacijsko pitanje. A drugo, želim da kažem da mi u Crnoj Gori, upravo vraćajući se na lokalnu priču, da ne zvuči pretenciozno, jer mogu najbolje pričati sa aspekta mog dvorišta, vidimo da su to antivrijednosti. Da NATO u Crnoj Gori promoviše nedemokratiju, netransparentnost, jedan
kao što sam rekao, običan monolog, gdje nemamo priliku da gostujemo. Vidite, u Crnoj Gori skoro sve televizije, osim jedne lokalne, nacionalne srpske televizije, sve velike televizije su atlantističke i to duboko. Čak i pojedine opozicione, mislim na lokalno anti-Đukanovićevske. Evo, opet lično, ja kao neko ko je u Crnoj Gori se dosta bavi ovom temom godinama, kao neko ko je osnivač pokreta za neutralnost u Crnoj Gori, još jedne sada organizacije Otpor beznađu političke koje se zalažu za neutralnost, gdje smo u pokretu za neutralnost izradili studiju na više od 50 strana, studiju neutralnosti gdje nema floskula, nego konkretnih argumenata. Dakle, ja nemam prostora, ne mogu da dođem da kažem ovo što recimo govorim danas. To je vrlo smišljeno i gospodin Dajković isto tako. To je vrlo smišljeno i to je planski urađeno da bi se potpuno ugušila sloboda. I ovdje nemamo toliko priču o NATO-u. Nije ovdje priča NATO. NATO je čak jedna efemerna priča koja je dio globalnog velikog problema koji je sada prisutan u Crnoj Gori. Dakle, ovdje je u pitanju borba protiv zla u nekom najesencijalnijom, dakle, esencijalnijom obliku. Mi u Crnoj Gori nemamo priliku da kažemo što mislimo. Ljudi u Crnoj Gori, građani, ne mogu da se odrede o tome. Građani odlično znaju. Oni se ne povode, kako ste rekli, i ne bi se poveli. Oni su mnogo emancipovaniji od elita. Pokazali su to kroz decenije, čak i u Crnoj Gori. Evo, gospodin Dajković čeka već duže vremena reći, izvolite. Izvinjavam se što upadam ovaj dijalog. Zaspao sam za malo. Maltene Marko sve rekao. Evo, da ponovim, nadam se da neće biti dosadan. Na RTCG, odnosno glavnoj televiziji Crne Gore, državnoj, od 100 emisija koji su se bavili NATO temom, odnosno navodno debatama, od 100 emisija 7 učesnika je bilo kontra, odnosno koji su baštinili ideju neutralnosti ili anti-NATO stavove, a 93 učesnika su bili pro-NATO, odnosno koji su baštinili ideju zašto Crna Gora treba da uđe u NATO. Eto, to je samo jedan mali pokazatelj. Što se tiče dnevne štampe i tako, potpuno isto. Znači, mi jednostavno nemamo prolaz do građana da im kažemo, kao neko ko je stručan ili neko ko se bavio time, zašto ne bi trebali da uđemo u NATO savez ili zašto bi trebali da budemo neutralni. Što se tiče pitanja referenduma, evo pomenujem ponovo gospodin Milačić izjavu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića koji je rekao u kampanji, dakle doslovce je slagao građane. On je dobio glasove na tome što je rekao da Crna Gora će da raspisati referendum. Nije raspisao, slagao je, promijenio je mišljenje nakon 4 godine. Iz kakve mi zemlje dolazimo? Govori podatak da u proteklih 100 godina Crna Gora imala samo 3 vladara. Kralja Nikolu, Josipa Broza Tita i Mila Đukanovića. Znači, od nekada slavnog, prkoznog, junačkog naroda smo spali na to da je moralna, kičma i etička i koja god drugo i ekonomska i kako god hoćete slomljena. Imate situaciju da je Đukanović 27 godina na vlasti. To je čovjek koji cijeli svoj radni vijek od 28. godine pa danas do 55. u premijerskoj fotelji. Imate činjenicu da je njegov sin danas kao pripravnik postao vlasnik hidroelektrana i fabrika za proizvodnju struje. Da je njegov rođeni brat vlasnik banke u Crnoj Gori preko koje idu sve državne transakcije, odnosno državnih institucija. Da je njegova rođena sestra vlasnica hotela, na primjer, od 5 zvjezdica. Da njegovi kumovi evo nedavno biju policajce koji upadaju u raciju u diskotekama i tako dalje i tako dalje. Crna Gora je, dakle, potpuno jedna posrnula zemlja, a ovo pitanje NATO-a je udarilo pečat i reklo da je to tako. Ali evo, gospodin Đukanović tvrdi da je ulazak Crne Gore u NATO u interesu Crne Gore. Evo, hoću da ga citiram, jedna njegova izjava: mi ne pristupamo NATO da bi ratovali, nego suprotno. Kada su pokušavali da nas uvuku u rat sa čitavom svetom kao 1999. godine, mi smo bili mudri i kazali da to nije naš rat i da se radi o privatnom ratu radi očuvanja pozicija političkih struktura u Beogradu. Mi smo se suprotstavili takvom zlokodnom interesu. Rat nije naš interes. Mi želimo da osvajamo evropski sistem vrednosti, evropski sistem vrednosti, a evropske države čine okosnicu NATO. Da, izvinjam se, to je prije, dakle, to je rekao posle toga kad je izjavio da se ponosi na svoje srpsko porijeklo, kad je bio veliki Srbin i kad je toga koga sad kritikuje u toj izjavi, kad ga je podržao i ušao u koaliciju sa njim, sa Slobodanom Miloševićem. Dakle, on je lično, sačuvao tada Slobodana Miloševića na vlasti zajedno sa Miloševićevom pogubnom ili nepogubnom politikom. 2000-ih, pošto je sada najveći neprijatelji, spoljnopolitički neprijatelji Crne Gore je Rusija i njeni državljani, 2006. 2007. kad je bio najveći ekonomski bum u Crnoj Gori, bio je zahvaljujući Rusima. Đukanović je tada preko svog prijatelja Deripaske, ruskog milijardera, rasprodao pola Crne Gore upravo Rusima.
proslavljao je svoje rođendane na jahtama sa tim istim Rusima, a onda kad je vidio da mu ti Rusi ne obezbjeđuju još 2 ili 3 mandata u premijerskoj fotelji, fino je okrenuo svoj čurak ka Americi. Ali zar nije to politika? Kada je Milošević bio jak, on se pridružio Miloševiću. Kad su Rusi bili jaki, pridružio se Rusima. To je politika kukavica kao što je Milo Đukanović. Vidite, samo da kažem, nešto što nismo pomenuli, vrlo ću kratko, ono što se trenutno dešava u Crnoj Gori, jedna afera koja je nadkrilila Crnu Goru od oktobra, to je državni udar, fabrikovani, rekao bih, državni udar od strane režima i njihovih partnera iz NATO-a, iako se to spočitava ljudima potpuno drugoj strani u Moskvi. I mi upravo tu sada vidimo taj mehanizam kako to funkcioniše. Oni ljudi koji su kritičari, najveći kritičari, ne vlasti, nego dominantno tih NATO integracija su sada kriminalizovani. Lideri opozicije iz Demokratskog fronta su na optužnici. Vozač Andrije Mandića, lidera Demokratskog fronta, Mihajlo Čađenović je nekoliko mjeseci vozač, dakle, u zatvoru. Ja sam bio u zatvoru. Moj kolega iz Demokratskog fronta, Nikola Bajčetić, je bio u zatvoru. Tamo se vodi jedna neviđena hajka, kažem, prije svega na ljude koji su protiv integracija u NATO. I to opet nije slučajno. Dakle, to je jedan... Da se vratim na ovaj citat gospodina Đukanovića, u vezi sa tim da pitam gospodina Radića. Mi želimo da usvojimo evropski sistem vrednosti, a evropske države čine okosnicu NATO-a. Da li ovo što ste malo čas čuli od gospodina Milačića i od gospodina Dajkovića vezano za medijsku sferu, vezano za državni udar, da li je to evropski sistem vrednosti? Mislim da ne bi trebali da spojimo neke teme. Zaštita vlasti u Crnoj Gori nije po svaku cijenu svaki put tema koja je vezana za NATO. I tu imamo jako veliku ogradu oko mnogih poteza koji se dešavaju u Crnoj Gori, koji su realno politički i koji mogu da budu više ili manje brutalni, ali su namijenjeni za unutrašnju političku upotrebu i NATO se tu pojavljuje usput na margini glavnog toka zbivanja. Da li je to sistem evropskih vrednosti? Sistem evropskih vrednosti koji bi trebala da njeguje crnogorska vlast podrazumeva i jednu demokratiju i otvorenost u punoj afirmaciji svog života, to znači jednu otvorenost u shvatanju i postavljanju mjesta opozicije. I to je upravo došlo do izražaja zadnjih mjeseci kao jedan pritisak gdje, ako već gospodin Mileć se poziva na moje prisustvo u medijima Crne Gori, gdje par puta je bilo ozbiljni pritisaka da se jasno izjasnim ili ljudi koji su sličnog profila za preduzimanje nekih oštrih mjera prema ljudima koji su bili vezani za događaj iz oktobra prošle godine. Taj dio priče treba prepustiti sudu i vjerujem da ima razloga šta se tu dešavalo, ali upravo zbog toga, na podjelu javnog mijenja u Crnoj Gori, mislim da dužnost vlasti u Crnoj Gori da promeni odnos prema opoziciji, da pokaže potpuno drugačiji ton, da pokaže toleranciju, ne zatezanje odnosa kao što je sad slučaj, nego upravo toleranciju, jer u narodnom koraku približavanja Crne Gore Europskoj uniji neće moći tek tako da se pređe. Da se razumemo, NATO je jedna staromodna organizacija. Ispunite neke uslove, pa ako jedna Turska pod vlašću Erdoana može da bude članica NATO, onda tu nisam idealista. Tu može da bude naravno i ovakva Crna Gora kakva je... I Severna Koreja bi mogla. Pa u ovakvim uslovima, ako je to pragmatično potrebno i ako je njena sila stavljena time pod kontrolu, svašta je moguće da zamislimo političkom scenariju i govorimo o tome kako taj mehanizam funkcioniše. Erdogan je predsjednik jedne države koja je u ovom trenutku članica NATO. I to ne bilo kakva članica NATO, nego izuzetno značajna. Ali ako pričamo o Europskoj uniji, naročito ono što možda očekujemo da će tu biti organizacija koja će proći kroz duboko preispitivanje, ko tu zaslužio da bude, ako ne, onda mislim da će tu doći do jednog ozbiljnijeg pritiska u godinama koje slede, gdje će se postaviti pitanje da li u nekim zemljama se fraza o europskom sistemu vrednosti previše raubuje, da li se koristi tek tako isprazno zato što je zgodno da se upotrebi pred javnim mjenjem ili treba stati i sa toga sa nekim konkretnim vrednostima. Tu je demarkaciona linija između NATO i Europske unije. Unutar NATO imate ljude u uniformi koji treba da izvrše svoje zadatke, ali unutar Europske unije postoji ipak mnogo ljudi koji funkcionišu i u birokratiji, ali koji funkcionišu na javnoj sceni kroz jedan drugačiji sistem vrednosti gdje mogu da otvore pitanje, dobro, šta vi to pobogu zaista na Balkanu radite? Pošto se bližimo kraju emisije, gospodin Milačiću, možda kratak komentar na ovo što ste sada čuli i gde vidite Crnu Goru u budućnosti?
opet vi sa ovim, da kažem, ajde, kratkoročnim gledanjima. Kažete da NATO ne može se toliko i stalno povezivati crnogorska vlast i te dvije priče s NATO-om. Pa vidite, od 2006. najmanje od 2006. a to je značajno ranije, mi imamo izvođače atlantističkih radova u Crnoj Gori. Vi ste imali primjer čak na izborima za Podgoricu, lokalnim izborima, da je pred te jako važne izbore za vlast u Crnoj Gori na republičkom nivou došao tadašnji sekretar NATO saveza u Podgoricu kao direktna podrška lokalnim izborima i pobjedi demokratske kriminalne organizacije, Demokratske partije socijalista na lokalu. Dakle, NATO i taj duh atlantizma i taj duh zla, šire gledano, je determinišući u Crnoj Gori najmanje od 2006. godine. On sve determiniše i ne možemo precijeniti tu njegovu i njihovu involviranost u Crnoj Gori. Šta je budućnost Crne Gore? To je pitanje. Sloboda. Dakle, mi ćemo u Crnoj Gori u narednom periodu podići ustanak i kada Radić gospodin kaže da on očekuje sasvim korektno, jer i njegova uloga i pozicija danas je malo teška zato što nije iz Crne Gore, ja to razumijem, ali da treba mi i da on očekuje, ili kogod očekuje, veću tolerantnost vlasti prema opoziciji. Nama ne treba nam tolerantnost mafijaške organizacije, ništa. Neka ostane ovako, neka budemo na ovakvoj distanci do kraja, dok oni ne pođu u zatvor. Do tada ne treba nam nikakav kontakt sa takvim ljudima, sa takvim organizacijama. Mi smo zadovoljni i sa ovom šikanom koju doživljavamo, ali želimo da to izvedemo, ovu borbu, potpuno i do kraja. Samo tutke, ja sam shvatio da ste vi zapravo čovjek koji ima distancu prema upotrebi oružja. A na kraju shvatam da ono što ste rekli, moderni 13. jul znači prelazak sa brzometne puške na automatsku pušku mitraljez. A reći ću, to je drugi tip modernizacije. Ne, to je prvo uloga nasilja u politici je kompleksna tema. Ne bih je... Ali vaša postakva je revolucionarna. A šta je problem sa revolucijom? Pa nema problema s revolucijom, ali ona umije da bude jako nasilna. Zašto? Pa šta je tu problem? Kako biste proveli? Pa ne, kao čovjek militantnih ideoloških opredjeljenja, nema problema oko upotrebe oružja. Ali da se razumemo, vi zapravo sada negirate čitav jedan sistem vrijednosti koji pripisujete NATO. Ja sam rekao, moj sistem vrijednosti je sloboda. NATO, a za slobodu se borite puškom i drugome namećete puškom. Kako se bori za slobodu? Znate kako to uvijek završava? Pa na kraju biste vi postavili samo isto ono što su bili oni protiv kojih ste se borili kao ste tu uvijek u istoriji. Prije svega, ovako da kažem, kad sam rekao ustanak i rekao sam, napravio sam ogradu, rekao sam da je to modernizovani ustanak i tako dalje, ali vidite, mi se borimo, ja se čitavo vrijeme borim, ako to mogu nazvati borbom, nekim nenasilnim metodama koje su metode građanske neposlušnosti i tako dalje, uvijek se trudeći da ne prelazimo granicu i da uđemo u otvoreno nasilje. Nasilje prema određenim članovima zakona, nasilje koje je u definiciji građanske neposlušnosti, jer i neposlušnost je vid nasilja prema zakonima, jer inače bi bila poslušnost. Ali evo i da to kažem, i to je jedan spin. Nije to vrednostna matrica koja je sklona nasilju. Nasilje u istoriji je obaveza oslobođenja od jedne represivne organizacije kroz istoriju. To što je politička korektnost i ta tortura globalna političke korektnosti nametnula da svi koji pomenu borbu za oslobođenje i slobodu, da je to politički nekorektno, to je druga stvar. Nego samo što ne vjerujem da je jedan sistem vrednosti koji se sa puškama iznese može da donese neku kvalitetu. Na kraju krajeva vi ste govorili jako dramatičnim tonom. Ja nisam pominjao puške. Jako dramatičnim tonom, vrlo grubim rečnikom ste govorili o jednoj vlasti koja je također na revoluciji došla na površinu. Pa eto, pa njih sada tu vlast... Srušite jednu revoluciju i tako ide život dalje. NATO partneri tu vlast koja je došla revolucijom na vlast sad nazivaju demokratama. Dalje, mada previše ulazim u tu priču, zaista će mi neko zalipiti etiketu ovu koju ste krenuli vi. Ja nemam namjeru da vam tu dodelim etiketu. Nelson Mandela, šta je on bio, kako je on došao na vlast, istorijat njegovog dolaska na vlast, šta je bio taj čovjek, kako se borio? Dakle, ono što sam i rekao nedavno na Pravnom fakultetu u Beogradu i završit ću sa tim, borba za slobodu je uvijek ista i uvijek moderna. Borba za slobodu mi moramo na sve načine, prije svega one načine građanske neposlušnosti, da se izborimo protiv ove hidre koja je regionalna. Crna Gora je samo nuspojava. Gospodine Radiću, ističe nam vreme u jednoj rečenici budućnost Crne Gore po vama. Pa ja nemam Miločićev žar za borbu. Ne bi ni smio da ga imam jer nisam u Crnoj Gori, ne živim u Crnoj Gori i nisam dio tog političkog ambijenta. Ali mislim da čitav Balkan
čeka s jedne strane jedan nivo disciplinovanja od strane Zapada, jedan nivo stvaranja predvidljivog političkog ambijenta, ali sa jednim ozbiljnim faktorom dubokog rizika zbog onih razloga koji smo nasledili iz 90. godina, zbog čega smo mi uvijek na ivici između toga da postanemo jedan dosadan region koji će Europska unija moći da koristi kao primjer kako treba da se funkcioniše i nažalost one druge mračne priče, uvijek smo mi ipak na ivici novih ozbiljnih sukoba na Balkanu, uvijek smo na ivici neke nove forme građanskog rata ili regionalnog sukoba. I gospodine Dajković, imate završnu reč, budućnost Crne Gore. Vrlo kratko, iako mi kažu povremeno da sam baš opsjednut likom i djelom Mila Đukanovića, ja to radim zato što jednostavno mi je glupo da sad krivim nekoga paračika tamo lokalnog direktorčića i da kažem vi ste krivi. Ne. Budućnost Crne Gore se nalazi i počiva u tome u činjenici da Đukanović treba da ode u zatvor zajedno sa svim svojim kumovima, partnerima koji su ojadili Crnu Goru i budućnost Crne Gore leži u tome da mladi ljudi konačno shvate da im niko drugi neće obezbijediti bolju budućnost osim oni sebi samima, da se okanu kladionica, ispijanja piva, traženja novca od roditelja i tako dalje i da se za svoju slobodu izbore sami, pa kakvim god metodama. A imajte u vidu da je Đukanović došao nasiljem na vlast, a ne opozicija koja spočitavaju toliko toga. Hvala vam puno, hvala svima što ste došli u emisiju iz Beograda i iz Crne Gore čak. Mi se, dragi gledalci, vidimo sljedeće srede u isto vrijeme. Laku noć, prijatno.